eye doma hene nsensem ekoso se Kofi Adoma koye dwumedie no ewo doma besinne doma hene embo boa kra wo ho ye emeka bibia ho nkrofo donation mo ye de bo Kofi Adoma no eye wo hene ya ukrom asem ekosi wo mpeso aso no besinne eye doma hene emeka bibia mfa ho a adapa de Ganafo se wo ye ohene de nenso ebi kopa ma Kofi Adoma wo ani ne yire eye miracle no so kra edi yaudi akasa edi eti Adoma hene asam no sese ade edu headquarters eye Bratwin Jonas wonu de kasa final wo de won ni kase pa de nshepa beto se Adoma hene we enka achi sebe tafrache ni awo ye no enhwe kwam se ne okan ne de meme nka ne sa se ne Adoma hene eye enhwe kwam ne ntie ne ni kire ya enka achiri ye se ne akrofo kan nyina fafun anase tutu anamon na bra eye Kofi Adoma ho anase obefre no na wodi ye atuye ne ye ja udimbo because ono Jonas opewa sempa me kwatwe Jonas ombra ye nyina epe Adoma hene asem me pe na asem but the oye ye ne nkwasiade se ade ato wode hye no wayi wani enye bibi akra na esika fafon kekefre omo since day one asem ni si ye no omo se won frɛ omo se won frɛ omo se won kahwe wa himfifo nkahwe eye nkwasi asem eye asante hina nkwatu bofo dadada. There's no favoritism in warm up. Anti Adoma hene is never too late. Fresh omo sisia na make sure say oni omakasa no akankura nhye sem bia akire omo frɛ Adoma hene so awomfa omo frɛ Suma hene amomfa na mo yesa enye fanti abonofo na amudi jimia begu TikTok amudi omatem no munya jimia no munya jimina we asante hene anko beyi ni nipa bedi akire asante hene a na anu ya na kotokofo kobobo na ai abonofo bi koku ai kotokoni ba ko asante hene ad make sure say ohwe abrante no makunu no ne ma school nyina aye no kra asante hene na je enti sometimes no me no the almighty Twinunas omso nipa bebre time ba me de I don't care say bibini no ompe no kra me mfa ho wo ya de na nya ameka anya fe na me begina be na wa ya de anya nti still me defend there be I don't do that. And the fact say Adoma hene antimi am make any impact bi ase o behwese nipa oba abe project me de me celebration me ceremony na me amenkura atutu akunu no na nipa no nye ordinary person nipa wono no woye personality o mimi krum na asem we ato no mayi mani de enkwase asem enkwase asem enti we no se ma de enti amahu se ai abonofo boys na begu TikTok ne ma na begu TikTok na mo defend omo bo defend na ejimi no majimi che se omo pese omo defend da bi wo ye se enya fine mu krom he ne aye nkwase ade na mo be defend ya meba be gina mo so because de mo ye na ejimi sem na price na tare wono fake na planning na hwan na mo fa mu jimi nko enya planning bi ahu nipa no oni kasa kura chese akwa ne ho kire no obi se ye ntie Adoma hene side of story ntimi enjeje da bi ye bejeje no Kofi Adoma case ba ye eye non stoppable trending I will news so a obi edi Adoma hene atem enti obi edi watem a ede na chese obi edi watem na adan na woma emema state of nation address e bi amekura no contribution say in my edi am towese ai Kofi Adoma ana ma try number na minya intimate rich no ana ma try me fry nko be kan bibi let your spokesperson talk for you eba sa ni ehu left and right na se why din na wonfa ho dia wonfa ho because ade ne nya wonkura ne kobo ni tu anka na ni enkufira won onkura na atutuo na kuno enti onkura tutu abai na no kura no nya Ghana no majimi ankese police fo achiche nkura ne nyina kogum asantisem abonosem asantisem asem we aba no eni kwase ye ne se we bono ni nti asantefo condemn bonofo so be defend on be bo defend esi eja se jime ni nyina ka bomba ko ne eboa se boy no beto headquarters chief executive wono na wakasa de na chese ensuo nyina asan akwentua na mbeso nda wi makra